Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro bya One Nation Radio ijwi rya diaspora aho muherereye hose, abari mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, ariko kandi n'abari hanze y'u Rwanda mu ntara ya gatandatu abenshi dukunze kwita diaspora. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Uyu munsi twinjiye muri the major updates ku itariki ya 23 Nzeri cyangwa se ukwezi kwa 9 umwaka wo turacyari 2025. The major updates twibanda ku nkuru ziba zagarutsweho cyane mu nyamakuru bigiye bitandukanye mu gihe cy'umunsi wose. Ndahera hehe rero? Ndahera mu Rwanda. Murabizi cyangwa se mwaranabibonye bamwe ko Perezida Paul Kagame ari mu ruzinduko rw'akazi. Kuri uyu munsi rero nakubwira ko yageze i Cairo, nyine yakirwa na mugenzi we Abdel Fattah el-Sisi, ndetse banagirana ibiganiro mu muhezo bikurikirwa n'ibirimo amatsinda y'ibihugu byombi. Mu butumwa rero bwatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro bugaragaza ko Perezida Kagame yakiriwe na Perezida wa Misiri ariwe Abdel Fattah el-Sisi. Ni ubutumwa bwavugaga ngo Perezida Kagame yageze i Cairo mu Misiri mu ruzinduko rw'akazi. Perezida Kagame yakiriwe na Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi mu ngoro ya Al-Ittihadiyya aho bagiranye ibiganiro mu muhezo, hakaza gukurikiraho ibyagutse birimo itsinda ryamuherekeje n'iry'abanyamisiri. Nakubwira ko rero u Rwanda na Misiri bisanganywe ubundi umubano mwiza, ndetse kimwe gifite ambasade mu kindi. Ubwo ndavuga buri gihugu, yaba u Rwanda rufite ambasade mu Misiri, yaba ndetse na Misiri ifite ambasade mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi nakubwira nuko impande zombi zaherukaga gusinya amasezerano mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ubwikorezi, ubucuruzi ndetse n'andi yasinywe ku itariki ya 12 Kanama mu mwaka ushize wa 2024. Muri aya masezerano kandi harimo ko impande zombi ziyemeje guhana ubutaka buzakorerwaho ubucuruzi. U Rwanda rwemererwa ubutaka mu Misiri, narwo rutanga ubutaka kuri icyo gihugu. Ubutaka u Rwanda rwahaye Misiri ni ubutaka bungana na hegitari 10 buri mu karere ka Kirehe hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Tanzania. Ikindi nakubwira nuko u Rwanda ndetse na Misiri bisanzwe binafitanye amasezerano atandukanye y'ubufatanye mu nzego zirimo tekinike, iterambere ry'inganda n'ubucuruzi, ubuhinzi, uburezi, urubyiruko, ubuzima, ubutwererane mu bya gisirikare ndetse n'ibindi bitandukanye. Nanakubwira kandi ko muri 2017 Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yasuye u Rwanda mu ruzinduko rwari rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi. Ikindi kandi ukwiye kumenya nuko u Rwanda na Misiri bihurira mu isoko rusange rihuza ibihugu byo mu burasirazuba no mu majyepfo ya Afurika, ari byo bibumbiye mu cyitwa COMESA, aho ryemerera ibihugu bigize cyangwa se birigize koherezanya ibicuruzwa nta misoro. Ikindi wamenya nuko ubutwererane bw'u Rwanda na Misiri n'ubw'igihe kirekire, ntabwo ari ubwa none, kuko icyo gihugu gifite ambasade yacyo i Kigali kuva mu mwaka w'1976, mu gihe y'u Rwanda Cairo yongeye gufungurwa mu kwezi kwa gatatu cyangwa se muri Werurwe hari mu mwaka wa 2015. Mu zindi nkuru nakubwira zijyanye n'igihugu cy'u Rwanda, murabizi ko mu Rwanda hari kubera shampiyona y'isi y'amagare ya 2025. Ni shampiyona ibaye bwa mbere muri Afurika, ku mugabane wa Afurika, ariko noneho by'umwihariko iba ku nshuro ya mbere muri Afurika, ibera mu gihugu cy'urw'imisozi igihumbi mu Rwanda. Kuri uyu munsi rero, uyu munsi turiho wo kuwa kabiri, ni umunsi wa gatatu w'iyi shampiyona y'isi y'amagare, aho biteganijwe ko izasozwa ku munsi wo ku cyumweru w'iki cyumweru turimo. Umuholandi Maurice Michel w'imyaka 18 y'amavuko, nakubwira ko uyu munsi niwe wegukanye iyi shampiyona y'isi y'amagare 2025 mu cyiciro cy'ingimbi akoresheje iminota 29 ndetse n'amasegonda 7.
uyu Maurice Michel wahagurutse kuri BK Arena hari saa 9:49 n'amasegonda 30 ari mu bahanyuma. Uyu rero yegukanye umudari wa zahabu ndetse n'umwenda w'umukororombya, yarushije umunyamerika Barry Ashley amasegonda agera kuri 6 muri iki cyiciro cy'ingimbi. Kandi nanakubwira ko abanyarwanda bahagarariye igihugu cy'u Rwanda harimo Byusa Pacifique ndetse na mugenzi we Brian Ishimwe. Gusa ntabwo baje guhirwa kuko Byusa niwe waje hafi, aho yaje ku mwanya wa 53 akoresheje iminota 34 n'amasegonda 38, aho yasizwe iminota 5. Naho Brian Ishimwe we yaje ku mwanya wa 55 akoresheje iminota 34 ndetse n'amasegonda 59, bivuze ko we yasizwe iminota 5 ndetse n'amasegonda 52. Uyu munsi ushyize akadomo ku byiciro byo gusiganwa n'igihe umuntu ku giti cye, mu gihe guhera kuri uyu munsi wo kuwa gatatu hazakinwa n'ubundi gusiganwa n'igihe, ariko noneho ku makipe y'ibihugu yitabiriye ariyo bita team time trial mu rurimi rw'icyongereza. Biteganyijwe ko ikipe y'igihugu ya mbere izahaguruka ku isaha ya 7:45 basiganwa intera y'ibirometero 41 na metero 800. Ikipe y'u Rwanda izahaguruka ku isaha ya 7:57, naho igizwe n'abakinnyi batandatu aribo Byukusenge Patrick, Nkundabera Eric, Uwiduhaye Mike, Ingabire Diane ndetse na Nirere Xaverine na Nyirarukundo Claudette nibo bazaba bahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ariko mbere yuko n'ubundi haba iki cyiciro cyabo mu gitsina gabo, mbere yaho muri iri rushanwa murabizi ko kuva ryatangira mbere ya saa 6 kenshi habanza abo mu gitsina gore. Umuholandikazi Arens Megan niwe wegukanye shampiyona y'isi y'amagare 2025 mu gusiganwa n'igihe mu cyiciro cy'abangavu cyakinwe kuri uyu munsi turiho wo kuwa kabiri. Uyu muholandikazi w'imyaka 18 y'amavuko yegukanye shampiyona nyuma yo gusoza ibirometero bigera kuri 18 n'ibice bitatu byahagurikiye muri BK Arena bigasorezwa Kigali Convention Center, aho yakoresheje iminota 25 n'amasegonda 47. Uyu Arens yakurikiwe n'umunya Espagne witwa Ostiz Paula, aho yarushije amasegonda 35. Uyu umwanya wa gatatu wo waje kwegukanwa n'umwongerezakazi Gisinga Oda One. Abanyarwandakazi babiri basiganwe bo nakubwira ko ari Masengesho Yvonne wegukanye umwanya wa 33 arushijwe na Arens Megan iminota 3 n'amasegonda 55, ni mu gihe Uwiringiyimana Liliane we yabonye umwanya wa 40 arushijwe n'uwa mbere iminota 5 n'amasegonda 11. Ni icyiciro cyakurikiwe n'ingimbi nkuko nabihereyeho, nazo zahagurikiye muri BK Arena zisiganwa ibirometero 22 n'ibice bitandatu, nabyo byaje gusorezwa kuri Kigali Convention Center. Tuva mu gihugu cy'u Rwanda tukinjira mu ntara ya gatandatu, nayo ariko tujya tuvuga kugeza u Rwanda nubwo ihuriwemo n'abanyarwanda baba hanze mu ntara ya gatandatu. Igihari kiri kuvugwa muri diaspora nk'uko abenshi mukunze kubivuga. Mu gihugu cya Canada hari umunyarwanda wahamijwe kwica umugore we, biravugwa ko ashobora koherezwa mu Rwanda. Yitwa Ramadan Nizigiyimana ku myaka 33 ye. Uyu biravuga ko ashobora koherezwa mu Rwanda n'ubutabera bwa Canada nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica umugore we mu kwezi kwa kane cyangwa se kwa Mata muri uyu mwaka wa 2025. Nibwo Ramadan Nizigiyimana yahamijwe icyaha cyo kwica umugore we amuteye icyuma mu nda mu gace ka Windsor muri Ontario. N'ubwicanyi bwakozwe mu mwaka wa 2021. Bivugwa ko rero mu gihe Ramadan Nizigiyimana yicaga umugore we yari yarenze ku mategeko kuko urukiko rwari rwaramutegetse kutegera umugore we nyuma yo kumuhohotera no kumukangisha ko azamwica. Nyuma rero yo gusuzuma imikorere y'icyaha, umucamanza Justice Maria yahanishije uyu Nizigiyimana igifungo cya burundu ndetse ngo akaba adashobora kurekurwa kubera imyitwarire myiza mu gihe
kiri munsi y'imyaka igera kuri 14. Gusa umunyamategeko wa Nizigiyimana yavuze ko ngo ashobora kuzoherezwa mu Rwanda mbere yo kurangiza igihano cye cyangwa mu gihe yaba arekuwe kubera imyitwarire myiza. Mu rubanza byari byagaragaye ko uyu Nizigiyimana afite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko urukiko rwanzura ko afite ubushobozi bwo kuburana. Mu mwaka wa 2020 nibwo Nizigiyimana, umugore we, umwana muto wabo w'umukobwa n'undi mwana w'umugore we bageze muri Canada bavuye mu Rwanda. Umuryango we rero bivugwa kuba mu gace ka Windsor gaherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'intara ya Ontario muri Canada. Ku itariki 3 Ukwakira 2021 nibwo uyu Nizigiyimana yishe umugore we. Gusa uyu n'ubundi Nizigiyimana yari yarafunguwe by'agateganyo ku bindi byaha yari akurikiranyweho birimo no gutoteza umugore we, ariko abuzwa gutunga intwaro no kuvugisha cyangwa kwegera umugore we. Icyakora ibyo nyine yaje kubirengaho, yinjira mu nzu umugore we yarimo, ayinjiramo ndetse ku ngufu, niko guhita atangira kumujombagura icyuma mu buryo bukomeye cyane, ndetse binavugwa ko waje gukiza nawe ngo yakomeretse ariko mu buryo bworoheje. Nizigiyimana rero bikavugwa ko kimara kwica umugore we ngo yahise yijyana kuri polisi. Ngayo nguko. Tuva mu Rwanda, reka dusimbukire gato muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa iki rero? Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, uyu yatangaje ko mu magambo ye yivugiye ko Donald Trump narangiza ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bw'igihugu cye, ngo azaba mu bambere bazashyigikira ko ahabwa igihembo cy'abaharaniye amahoro kizwi nka Prix Nobel. Ni ingingo Tshisekedi yagarutseho ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru turimo, ubwo ni ku munsi w'ejo i New York, aho yari yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke ngo mu burasirazuba bwa Kongo kimaze imyaka irenga 30, kandi ko abayoboye Amerika batandukanye ngo bananiwe kukirangiza. Mu magambo ye yivugiye ati iyi ntambara imaze imyaka irenga 30 ndetse abaperezida bane ba Amerika bakinjiyemo, ariko baza kunanirwa kugarura amahoro. Uyu munsi rero Perezida Trump nakirangiza, nge nzaba uwa mbere uzatora ko ahabwa Prix Nobel. Nuko yitangarije. Kindi nakubwira nuko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka turimo 2025, niba ubyibuka, niba warakurikiye neza, Perezida Felix Tshisekedi nabwo yari yavuze ko Trump narangiza iyi ntambara akwiriye igihembo cya Nobel. Gusa kuba Perezida Trump akwiye igihembo cya Nobel mu gihe yarangiza iyi ntambara ni ingingo yanashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, mu kwezi kwa karindwi 2025. Nduhungirehe yari yavuze ko umuntu ubashije gutuma ikibazo cy'umutekano muke cyari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibonerwa umuti akwiriye igihembo cya Nobel, kuko kemuye ikibazo cyari kimaze imyaka irenga 30. Mu magambo ye yivugiye ati amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo niyo amaze imyaka myinshi ku mugabane, amaze imyaka 30. Hari umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi umaze icyo gihe cyose uhungabanya igihugu cyacu. Rero umuntu wese harimo na Trump ushobora gutuma ayo makimbirane arangira akwiriye Nobel Peace Prize cyangwa se Prix Nobel mu rurimi rw'igifaransa. Ngayo nguko tuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubyo perezida w'iki gihugu yatangaje. Reka dusimbukire muri Sudan, muri the major updates ya none. Sudani y'Epfo byatangajwe ko ariyo iyoboye ibihugu bibayeho nabi muri Afurika muri uyu mwaka turimo wa 2025. Ni raporo nshya ya Human Development Index 2025 yashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe iterambere UNDP, yagaragaje ko bimwe mu bihugu bya Afurika bikomeje kuza mu myanya y'inyuma ku isi mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Ibi bigaragaza ibibazo bikomeye by'ubukene, imiyoborere idahwitse, intambara z'urudaca n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Iyi Human Development Index
ubundi ni igipimo cyerekana imibereho y'umuntu hashingiwe ku nkingi eshatu: ubuzima, icyizere cyo kubaho, uburezi, imyaka umuntu ashobora kwiga, ndetse n'ubukungu. ubwo nyine ni umusaruro mbumbe ku muturage. Ibihugu rero bibona amanota make kuri iki gipimo akenshi ni ibiba bihanganye n'ibibazo bikomeye by'ubuzima, uburezi budahagije n'ubukene bukabije bituma abaturage bagira imibereho mibi. Muri uyu mwaka rero wa 2025 UNDP yagaragaje ibihugu 10 bya Afurika bigaragaramo imibereho mibi kurusha ibindi, aho harabanza ku ikubitiro Sudani y'Epfo, Somalia, Repubulika ya Centrafrica, Chad, Mali, Niger, Uburundi, Burkina Faso, Sierra Leone ndetse na Madagascar. Urumva ko ariko bihagaze. Sudani y'Epfo niyo iri ku ruhembe. Hanyuma mu kanya ubwo tuva muri Sudani y'Epfo nakubwiraga kuri ibi perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump. Reka dusimbukire mu Bufaransa ariko bifite aho bihuriye na Amerika n'uyu mu perezida uyiyoboye. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron biravugwa ko yahagaritswe mu mihanda y'i New York atakira Trump kuri telefone. Abanyarwanda nibo bigeze guca umugani ngo inkoko iri iwabo ishonda umukara. Iyo uyu mugani ubucibwa mu Bufaransa, nkeka ko perezida w'icyo gihugu Emmanuel Macron yari kuwucira abashinzwe umutekano bamuhagaritse ku muhanda i New York kubera ko perezida Donald Trump ngo yaragiye kunyuraho. Wenda hari wagira ngo ni urwenya cyangwa se ikinyoma, ariko ni inkuru mpamo. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, ubwo navuga ku munsi w'ejo, perezida Emmanuel Macron yari yitabiriye inteko rusange ya Loni, yanavugiyemo ijambo ryo kwemera leta ya Palestine yahuye n'uruva gusenya, ariko afungirwaho umuhanda kugeza yigendeye n'amaguru. Ubundi byatangiye Macron ashaka kujya kuri ambasade y'Ubufaransa muri Amerika, asanga urujya n'uruza mu mihanda rwahagaritswe. Abashinzwe umutekano wa Macron rero bavuganye n'abashinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bareke yambuke, ariko bibi by'ubusa. Amashusho rero yagiye hanze agaragaza perezida Macron yavuye mu modoka asobanurira abashinzwe umutekano ko agiye kuri ambasade y'Ubufaransa, ariko bahita bamubwira ko yihangana kuko ngo perezida ariwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo agiye kuza kandi hagomba kunyura imodoka nyinshi zimuherekeje. Byarangiye rero perezida Macron abuze uko agira, abura ayacira n'ayamira. Gusa umupolisi yabonye Macron atumva ukuntu yahagaritswe ku muhanda nka rubanda rwose, mu magambo yaramubwira ati urihangana perezida, aha hagiye guca imodoka za perezida Trump. Macron rero yaje gukomeza guhatiriza, avuga ko ubwo atarahagera bamureka akambuka, ariko abandi bamubera ibamba bamwereka ko itumanaho bambaye mu matwi ribaha amakuru. Atazuyaje, Emmanuel Macron yahise akora telefone mu mufuka, ahita ahamagara mugenzi we Donald Trump amubwira ko yaheze ku muhanda. Macron yumvikanye agira ati rwose muraho neza, uzi byambayeho se? Ubu ntegereje ku muhanda kubera ibintu byose byahagaritswe kubera wowe. Ni imvugo rero igaragaza ko atishimiye ibimubayeho, ariko igisubizo yahawe na Trump cyaje kumusetsa cyane. Ikiganiro cya Trump na Macron cyakomeje rero agenda n'amaguru mu mihanda ya Manhattan, gusa nta muntu uzi neza ibyo baganiriyeho, ariko urumva byagaragaye arimo araseka cyane, kandi urumva yahise atangira no kugenda n'amaguru bamwemerera. Gusa nyuma y'iki kiganiro abaturage bari ku mihanda bahise batangira kumusaba ko bafatana ifoto. Ikindi nuko guhamagara kuri telefone igihe hari ikibazo ni imwe mu nzira Macron akoresha mu gukemura ibibazo bya politike mpuzamahanga. Ubwo urumva nibi byamubayeho yifashishije iyakure nk'uko bayita mu Kinyarwanda, yifashishije telefone arahamagara. Gusa ariko ubusanzwe perezida Trump yari mu ngendo mu modoka, akunze guherekezwa n'imodoka ziri hagati ya 30 na 50, ariko ziba zishobora no kurenga bitewe n'imiterere y'urugendo. Urumva ko rero zimwe mu mpamvu amugani zanatumye perezida Macron babanza kumubwira bati ba wihanganye,
ndetse nawe bikamurambira bikagira nawe afata telefone. Nuko ubwo nyine yabonaga ko bishobora kuza gutwara umwanya kugira ngo abashe kuba yatambuka. Hanyuma ariko tukiri muri Amerika n'ubundi kuri uyu mu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, uyu yabwiye Loni ko ibirebana n'ihindagurika ry'ibihe ngo ari ubutekamutwe bukomeje gukorerwa isi. Uyu yongeye kugaragaza gushidikanya kwe ku birebana n'ihindagurika ry'ibihe, avuga ko ngo ari ubutekamutwe bukomeye ku isi ubwo yagezaga ijambo ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye kuri uyu munsi turiho wo kuwa kabiri. Abahanga rero bavuga ko ihindagurika ry'ibihe ari impamo rifite ndetse n'inkomoko ku bikorwa bya muntu kandi rikomeje kuba ribi kurushaho. Banagaragaza rero izamuka ry'ubushyuhe, imiyaga ikaze ndetse n'iyonga ry'urubura nk'ibimenyetso bifatika. Inzego rero zirimo Loni zo zigaragaza ko kudahita hafatwa ingamba byazagira ingaruka zikomeye ku isi no ku bantu bayituye. Donald Trump rero mu ijambo rye yamaze iminota myinshi ingana na 1/3 cy'ijambo rye ry'amasaha hafi yose agaruka ku ihindagurika ry'ibihe, ariko anenga cyane umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku byemezo wafashe bigamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Avuga ko byashegeshe ubukungu bwawo ndetse anaburira kandi ibihugu byashoye imari nyinshi mu ngufu zisubira ko bizahura n'ibibazo bikomeye by'ubukungu. Hanyuma reka nkubwire ko tuvuye muri Amerika tukajya muri Republique Dominicaine, aha hafashwe ibiro ngo bigera ku 1000 bya kokayine. Iyi Repubulika ya Dominicane yatangaje ko ingabo zayo ngo zifatanyije n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze zigafata ibiro 1000 bya kokayine yari itwawe mu bwato. N'ubwato bwari buherereye mu nyanja ya Caraïbe ahagana mu birometero 80 uvuye ku kirwa cya Isla Beata kiri ku butaka bw'icyo gihugu. Mu kiganiro rero n'abanyamakuru, ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Republique Dominicaine cyavuze ko cyafashe udupfunyika 377 twa kokayine yari mu bwato ukekwaho gutwara ibiro 1000 by'icyo kiyobyabwenge. Hanashyizwe hanze itangazo kandi ryagiraga riti n'ubwa mbere mu mateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Republique Dominicaine bikoze ibikorwa byo kurwanya iterabwoba ishingiye ku biyobyabwenge mu nyanja ya Caraïbe. Ngayo nguko izo ni zimwe mu nkuru ziriwe zicaracara zivugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Uraduha igitekerezo cyawe kuri izi nkuru, hanyuma ugicisha aho hasi muri comments. Hanyuma ariko ntiwibagirwe no gukora subscribe niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari wabakurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho. Njye nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iri ni ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Reka tuze mbifuriza kugira ibihe byiza aho mukiri ku manywa, umunsi mwiza aho kandi bwije, murote Imana naho ubutaha.